بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بإذن الله سبحانه وتعالى قدر الموت وسيد الحمد يتولي وجود إلى الأرمال محمد صلى الله عليه وسلم أم وجود أمال سبيلنا يوجود صحابة بفوق وجود أهوال كان جوك ربي لك بجوك نوكا الله تبارك جل جوك اللهم آمين. واللي في لو يالله يؤمن يؤمنه وأدي قال دم وكذا قال ننزي قال فكتن ومن قال دل نلي. باب dambugal infaqi nafɓugol dépensugol okkitirgol mimma yuhibbu ko okkitiro on yiɗi kon wa minal jeyidi e ko moƴƴi kon ko laba kon ko okkitirte kon. Okkitirgol ko okkitiro on jawdi ko okkitiro on yiɗi kon tigi tigi okkitira jawdi moƴƴuni ɗin. andi woɓɓe okkitiray tawa ɓe ronko ani mettitiɓe ma ɓe ndaara ɓe tawa ko ɗum ɗo ɓuri jasude ɓe okkitira ɗum ɗo. No metti fi no mettani wonki ha ndaarugol ko ɓurta welde wonki kon e jawdi on tigi ndin waɗa ɗum sadaka wara naafi wonki. No woni noon ɓe Allah yeɗi ɗum tawata ko ɗum ɗo ɓurata ɗum welde, ko ɗum ɗo ɓuri hittude, ko ɗum ɗo ɓuri jogade valeur okkitira ɗum ɗon. o wi qala Allahu ta'ala, Allah tawɗon o wi ka hollugol en wonde neɗɗo on no hani okkitirgol ko o yiɗi kon tigi, o okkitira ko moƴƴi kon e jawdi makko ndin, ko ɗon moƴƴere nden ɓurata ɗuɗude, ko ɗon baraji ɗin ɓurata mawnude. Allah subhanahu wa ta'ala o daali lan tanalul birra, on heɓata ko wiyete birru kon dey hatta tunfigu ha okkitiron mimma tuhibbuna e kon ko yiɗuɗon. Ndi jawdi ndi yiɗuɗon ndin tigi 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 ha ƴetton ndin ɗon waɗon sadaka ko tumata heɓata ko wiyete birru kon. ɓe wi birru, woɓɓe ni birru ko aljanna, woɓɓe inni birru ko wela e Allah. ɗin ɗon fof ko muɗirɗe. Si Allah weltani ke aada ko heewi kon haray aadi makko feewi o naata e aljanna. O naati aljanna hara o ɓi wela e Allah on. Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo lan, o addi lan harfu nafi wa nasbi wa istiqbali. On heɓata few ko wiyete birru kon ha okkitiɗon ko yiɗuɗon kon tigi tigi e jawle mon ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi aya goɗɗo goo: ya ayyuhalladina amanu, onon yo julɓe gomɗinɓe, anfigu nafte okkitire dépense min tayyibati immorde laaɓuɗum ko laaɓi kon ma kasabtu ko fardi ko laaɓi kon okkitire ɗum wa mimma akhrajna okkitiron ko yalti
bahe on piiji ɗi mbuyi koko ko rema ma ko aawa ka leydi woni e yaltude ndaare noon konko mi yaltinan e on ka leydi okkitiron ko laaɓi kon ko welata on kon wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wota on faandi to ko soɓi kon e ɗum iɗon okkitira tayammama ko fokkitangol ko faandagol ta on tigi anndi yo o ndaara o ɗaɓɓita ha o yiya ko tawata oɗo soɓugol ngol nande makko soɓugol e no piiji ñidduɗi soɓirta noon ko tawata hara ko ɗum ɗon ɓuri jasude e jawdi ndi ko ɗaɓɓita ha yiya ko tawata faalaka kon inna yo aden okkitir ɗum ɗo yandi wiwo tan waɗ ɗum aya on timo ton walastum bi akhidihi illa an tughmidu fihi tawa siko onon okka ɗum on ƴettata ɗum sina ƴettigol hersa ati goɗɗo okki on sifa ɗum konko wonnon e okkude yimɓe ɓen haray on noon wiya non ɗum ɗon haray mi yaafike haray min accani on min muññaniki on tawata an a faalaka okkede kon an okka ɗum miskin men jonno yandi jonno o jaɓay ɗum o ɗum na ella renano o way nam suratul bagara o addi ka hadisaji ɗin ɗo o addi hadisi gooto tindinta wonde ɗo ɗo jawdi ala ko welandi mum ɗin tigi tigi sahaba ɓen ɓe pii ɓe wanni e mise labaɗe a sikkata kamɓe ko enen ko faale ko waɗa e men kon no waɗano e maɓɓe a sikkata ɗum hakken tawata allah no wanno ha ɓe wawti wonkiji maɓɓe ɗi laare o ɗo oɗo hadis kanko watti temeɗɗe ɗiɗi capanɗe jeenayi e jeɗɗi an anas ibn malik radiallahu taala anhu anas o wi'i kanko anas kana abu talhata oɗo abu talha radiallahu anhu akthara al ansari bil madinati malan min nakhli o laatinoto kanko abu talha ko kanko ɓuri ta kamɓe madina ɓe fof cuuɗugol jawdi kelen ka leɗɗe tamaro ka awru ka jardin ji ka agriculture ɗon ɗo kanko abu talha ta kamɓe madina ɓe fof ko kanko ɓurno wa kana ahabu amwalihi ilayhi bayraha laatinoke ko ɓura yiɗede e jawle makko ɗen fof jardin ji makko ɗin mo mari jardin ji nokke ɗin kono ɗin ɗin jardin ji ɗo fof ko ɓurayno mo welde bayruha ko jardin tamaro no wonno ka yeeso juulirde nelaɗo bayruha imma bayruha hara ko nokkure nden wiya bayruha imma yo jardin tamaro kala jardin tamaro har tamaroño no ɗuuɗi leɗɗe ɗuuɗi toon ha no wiye bayruha ka woni wo ka woni mo joguino o jardin ɗo leɗɗe tamaro bussi no nder toon ari riwayani gol tamaro temeɗɗe jeegom wa kanat on ɗo jardin wonino mustaqbilatal qiblati mustaqbilatal masjidi no fewti juuɗe nabi sallah sallam kanjum mum no fewtodiri wa kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yadkhuluha nelaɗo allah on woni no natano e on jardin ɗon wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin o yara ndiyam no nder ton e koloyru nder ton ndiyam welɗam laaɓuɗam nelaɗo jardin on e juuɗide nden noon no fewtodiri laɗo wonde si e gayni juurude o yahayno ka nder jardin ɗon koloyjino ton e ñeɗa o yara qala anas wi'i falamma nazalat saanga kippino hadihi l ayatu o aya ɗo lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o heɓata birru on ha okkitiron ko yiɗɗon kon gama abu talha immi dari o yahi ila rasulillahi sallllahu alih w sallam o yahi kanelaɗo allah on fa qala o wi ya rasulallah ko añonolaɗo allah inna allaha taala anzala alayka allahu towɗo on cippini e ma o aya ɗo lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
wa inna ahabba mali tabti wonde ko ɓura yiɗede e jawdi andi ilayya faade an bayraha ko o jardin ɗo wa inni no min wa innaha no oɗo jardin joni sadaka tun o woni sadaka lillahi taala fi allah towɗo o mi okkimo allah waɗimo sadaka fi allah arju birraha miɗo jorti moƴƴere ko woni e jardin on kon wa zuhraha e marari ko heɓoto kon e o jardin ɗo inda allahi taala ka allah towɗo mi waɗimo sadaka miɗo jorti moƴƴere ko woni e makko kon ko heɓoto kon e marari joddi ko allah marantanmi fi ko mi waɗi oɗo sadaka kon ka allah fada'aha ya rasulallah haythu araka allahu waɗu o jardin ko an yonulaɗo allah ka allah holluma o no yiruɗa o waɗumo ka faaloɗa o fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah ngo maaki bahin kawe bahin kawe dhalika malu rabihun ɗum ɗo ko jawdi toniidi mana jawdi marndi tono dhalika malu rabihun ɗum ɗo ko jawdi toniidi jawdi marndi tono wa gadi sami'tu ma qulta minani ko wiiɗa ko wonde o jardin ɗo a okkitirimo fi allah yoni a wattimo e sooke janno mi tawri wo komi tawi himo gasa waɗede wo yomi waɗumo ɗon kono wa inni no min ara miɗo yi'a min an taj'alaha an tigi nde waɗatamo fil agrabina ka siɓɓe ma ɓuri ɓattade ƴettumo okkama musidɓe ma enɗanji ma ɓuri ɓattade ɓen waɗamo waqf hara rayu makko on ko yaltata e makko kon ko siɓɓe ma ɓen hendoto ay nokkugo wi an tahbisa aslaha wa taj'al ray'aha fi l agrabin dumbu lasli on yani waɗmo waqf ko waqf fi allah kono nafoore ko yaltata toon kon hara ɗum ɗon ko siɓɓe ma ɓen hendoto inna ɗum ɗo ko kaari e kaari e kaari e kaari o gasira noon e wawi wadde waqf ha gayna inna oɗo waqf homɓe naftortamo inna ko naftorta oɗo waqf ko baaba gotoɓe am ɓen e nene gotoɓe am ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e bappiraɓe am ɓen e kawraɓe am ɓen way kafude waqf on yimɓe fuu si tawi waqf on no janɗi nafoore makko on no yaaji hiɗa e wattude hay ɓiɓɓe ma ɓen e nder waqf ma on o wi qala abou talhata wi ɓaynlaɗo propose animo ɗum ɗo o maki afalu mi waɗay ɗum ɗo ya rasulallah fa qassamaha abou talhata fi aqaribihi abou talha sendi on jardin ɗon e siɓɓe makko ɓattodiraɓe ɓen wa bani ammihi e ɓiɓɓe bappiraɓe makko ɓen ɓi baba goto makko ɓen aramo si wi bappa kañum bam mawɗo natori ɗon ko kala siɓɓe ɓen on tigi woni ko nene goto baba goto ɓen on tigi woni ko baba goto ɓen on tigi woni ko yumma goto ɓen on tun woni ko kotiraɓe ɓen on tigi woni ko miñiraɓe ɓen on tigi fof ko ammu wiyete ani o waɗi jardin on o sendimo na sendugol waɗalimo kanko na kanko o morsoli ko nafoore makko nden o sendi hakkude e ɓi baba gotoɓe makko ɓen muttafaqun alayhi hadith ono fotta sellugol wa qawluhu sallllahu alih wa sallam makunila ɗon kawo maaki ɗon malu rabihun o wi ruwiya fi sahihain rabihun fillama ka defte sellu ɗiɗi ka sahih boukhari ka sahih muslim ko rabihun o fillama toon kadi wa rayihun bilba'i lmuwahadati wa bilya'i lmuthannati fillirama toɓɓere ba wotere fillama kadi ya toɓɓe ɗiɗi so tawi ko ya on firi ayi
rayihun alayka naf'uhu yani artante an nafoore mum nden arrayu ko in sa luwini joni wona suudu ma place kon location ko a hendotoɗa kon ɗum ko rayu wiyete rayu joni nde nafoore ɗo nafoore jardin on ɗum mana ko baraji ɗin ɗum ko an wodani sinnama rabihun ɗum ko tono so rayihun ko nafoore nden o wi ɗo wa bayru ha konngol wigol bayru ha hadigatu nahlin ko jardin tamaro ko ngesa tamaro wa ruwiya bi kasri lbai wa fatihiha fillama bayruha bayrahau fillama kadi birahau ɗiɗo ɗi noon fillama masirama noon hara hino selli kadi ɗon ɗo ko misal molanaɗo Abu Talha accani mofte ɗen ɗo ɓeɗo si tawi alqur'ana cippinoke wona wigol en nani kono noon haray ɗo moƴƴi ha kono no wela hutorde yoni ɗo alqur'ana ko gonga wolta kono ɓayde woli gonga ko nde haɓɓe ɗum wosi nde haɓɓande yowa ɗo kamɓe si ɓe andi ɗon e ɗon ko gollitirgol ko pratique ɗon e ɗon karo aya on cippi tun goɗɗo ya jangganomo Abu Talha woni hay Abu Talha hari kanko ene ɗaɗo ɓe yidali ɓawa aya on cippagol ko sahabajo go o nanno jangga aya on o fewni ɗon kisan o nanno lantanalu birra hatta tun fi ko mimma tuhibbun o waɗo tan nelaɗo o wi nelaɗo o aya ɗo cippike e maɗa yon noon min jawdi andi fof ɓurta mi welde ko o jardin ɗo oɗo mi okkimo Allah jonno mi watte sokeje ma fi fewjugol fi makko ndaaru ko hombo ko honno o watte kono min hande kadi mi jeeyama mi yaltinimo e jeeyal ngal few fiyomi heɓu birro heɓu koko foda ɗo on to matilaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam waɗanima o proposition ɗo yeytimo joni ko ɓuri moƴƴude koyo okkor siɓɓe makko ɓen taw yawtin ɓen ɗo ngo jonno e woɓɓe goo tawa ɓen ɗon ko enɗam makko si enɗam maɗa si a okkori enɗam ma sadaka maɗa a heɓa e baraji cenɗe ɗiɗi heɓa baraji ittugo sadaka ngol heɓa baraji jokkugol enɗam ɗam on to mati Abu Talha waɗiri noon yettori Allah subahanahu wa taala Allah waɗu en waɗoɓe sadaka kora en jawle ɗuuɗuɗe waɗaɗe barki kono hara ko enen jeeyi jawdi ndi wona jawdi ndi jeeyi en to Allah waɗu ngalu men ngun ka ɓerɗe meɗen o waɗa jawdi ndi haraka ka juuɗe ndi woni wona ka nder ɓernde ndi woni wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamina wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin nani ɓeɗo ko ɓe juuli futuro ɓe tawi almami on ka ɓeni almami on ɓe tawimo ko darde tammere ka darde ɗimmere almuhimmu ɓe darde maɓɓe nde ɓe juuloy nden ɓaawa almami salmini ɓe heɓidi almami darde ɗiɗi almami salmini ɓe addude tataɓere maɓɓe nden ɗon kamɓe ɓe suuɗi nde ɗon noon almami on ma woɓɓe goo ɓe inni kamɓe hari ɓe nanali
wonde sa tawi almami no luttini darnde wotere ka futuro ma ɗum a tawimo kan heeɓi dar ɗiɗi a tawtimo ka darnde tammere on heeɓi nden ɗon a yimmike addiɗe a ɗiɗi wonde nden sakkitinde nden a suuɗayde kanko faami ɗon ko ɗen ɗo ndi ɗi noon a jannga e feññina waɗi ko madhabi Imam Maliki tun o janngi ɗum woni musiba janngol madhabu gooto ma deftere wootere ko yiide aɗo ko nga sikki e goɗɗum ngo ala sina ɗum ɓayma janngo kutubul khilaf defte addayɗe konnguɗi madhabuji ɗin fof adda konnguɗi sahabaɓe e tabi'ina en no moƴƴi ha hay a gollitittako e fof yani a tatawa masala konnguɗi tatno e makko tawa ɗi fof a gollitireɗe ko gooto suɓotoɗa kono nafoore nden ko honɗum woni si a yoyi goɗɗo goo no suɓoyi ngola konngol no waɗa a ngalɗata a dartata ko moyna daari ko wonɗa e guerde dayiri ɗa anndi ɗum no woodi almamijo goo wiiɗo ɗum jooni si tawi almami maliki no suɓi konngol almami abou hanifa ma almami ahmad ma ɗum shafayi no suɓi konngol wongol goo an a ƴetti ko imam maliki maaki ko a yoyi goɗɗo goo no ƴetti ko imamu shafayi waɗi ko est ce que a ngalɗay ko feƴƴiti a ngalɗata ko feƴƴiti ɗa anndi ha ino woodi kaw cippi kanko kadi no woodi do almamijo qirritaɗo almamiyagal mum ngo wono almami malik ɗum qirritirano joni imam malik kanko imo jogii ɗo riwayaji tati himo jogii riwaya joni sa ari a tawi almami juulidar ɗiɗi ka futuro a tawtiɓe ka tammere on juulɗinen tammere ɗon almami salmini imam malik no wi e riwaya goo ko noon lolli ɗen no ɗiɗi luttuɗe a jannga e feññinaade waɗa faate e simore ko waɗi ɗiɗi ko almami tawno almami juuli ko o janngono faate e simore o feññini kadi kono a jotto hakkunde majje yani aymoto on adda darnde waɗa faate e simore waɗa ruku ɓantoɗa suja joɗɗa tayyoɗa immoɗa adda faate e simore feññina waɗa ruku ɓantoɗa sujude ɗiɗi tayyoɗa salmina oɗon riwaya lolu ɗon ɗum ɓenna albinau fi l afali walgadau fi l aqwali mo jogii riwaya goɗɗo go ko wonde ɗen ɗon ɗiɗi noon a janngay waɗa fate simore feññina kono de fof a jokkidira e ɗe a jottako nde wonno almami ko juulaynode o joɗanoki hakkunde majji dande arane makko ne e ɗimmere makko ne mimana joni hanga fuɗɗor ka lanniroy toon a fuɗɗo dande sakkitina ɗen yiltan ɗano ɗeya ɗiɗi ɗen ɗo ɗiɗi ɓaya yiltanike ɗe ko honno almami juulirnode o feññinno o waɗi fate simore o jokkidirde kadi o joɗanoki hakkunde majji ko noon ɗo riwaya o gollitiraka fayda ka madhab mo jogii riwaya wonɗo hawrdiɗo e jumhur o wonde ɗen ɗon ɗiɗi joni nden dan sakkitino nde tawɗa almami no juulude o waɗi fatiha tun o suuɗi ko nde woni go'aɓere ma ɗo ko madhabi ma maliki taw wonde ko nden woni go'aɓere ma nden si almami salmini a heeɓi darde aranere nden ka futuro immoɗa noon adda ɗimmere nden ko fate e simore feññina waɗa rukku ɓantoɗa waɗa sujudeje ɗi joɗɗa tayyoɗa immanoɗa tammere futuro ko fatiha tum suuɗa ɗum waɗa fatiha suuɗa waɗa rukku ɓantoɗa sujudeje ɗi tayyoɗa salmina oɗon riwaya makko ka imam malik fi kala o gollitiraka moƴƴi ko bagdadiyankoɓe ɓen kamɓe ko oɗo ɓe ƴetti malikiyankoɓe bagdadu ɓen ma irak ko oɗo riwaya ɓe suuɓi kamɓe kono malikiyatul maghrib malikiyankoɓe italen ka hirnage ga ɓe suuɓi kamɓe o ya riwaya mo artide wiide mahagol ka kuuɗe yoɓa konnguri ɗin joni noon ɗiɗo konngurɗi ɗi noon woni ko ya suuɗoy jande darde nden sakkitina nden woni ko ya feññi ɗi fof ɗi jogii dalil majji on hadis wonɗo ka sunan mo ka sunanu tirmidi ka sunan abi daoud ka musnad imam ahmad ka sunan ibnu maja sunanul bayhaqi laɗo sallllahu alayhi wa sallam maki idha sami'tumul iqamata
fala ta'atu ila salati wa antum tas'auna wa atu ilayha wa alaykumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. So nani no darne wota on arhi ɗon doga ɗon gunda areyi ɗon yara yaade wondude e needi wondude e doyi e deƴere ko tawɗon almami no juulali kon juulide e almami o ko tawɗon o juuli e ɓaawa mon kon on tawɗon ɗon o juulino ɗum ɗon yoɓo ɗo ko yoɓugol o holli on de yoɓugol ngol kono no almami gerduno noon ko noon gerdata oɗo ko riwayat as-sunan. Riwayatu sahihain riwaya wonɗo ka sahih bukhari ka sahih muslim nafsu oɗo siyaq o wi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Ako ɗum ɗo jogantoɗa mi waɗa enveloppe ha moƴƴo fermana ɓa jonnoyaɓe fama adraktum ko tawɗon almami mana son nani no darne yaare doyi ka julde wota on bigi baganno ko tawɗon almami no juulude ko tawtemo ɗon juuli ɗon e makko so salmini ko tawno o juuli e ɓaawa mon kon timmine tokkeɗon mana ɗon timmingol ngol koko juulɗa e almami kon ɗum no woni fuɗɗode julde ma nden si almami salmini tokkoɗa ɗo noon timmina ɗo joni a taw almami juuli darde ɗiɗi to a tokkiɗon joni a juulide makko darde wotere ndani ko nden ɗon woni aranere ma nden tokkuɗon noon joni continue wawa siko an tu wonno e juulude futuro on a heɓi darde wotere aranere nden no anda ɗimmere nden ko ya waɗo fatiha simore jangga feññina joɗɗa tañoɗa immoɗa darde tammere nden sakkitine nden no fatiha toon suuɗa ko ɗo riwaya ɓuuri sellude ka sellugol ɓay si innama oɗo hadis ko muttafaqun ala sihhati oɗo no fota no ko imam al-bukhari imam muslim fillimo on ɗon imo tawata ko ka sunan woni sunan abi dawud sunan nasa'i tirmidi hay si himo selli toon kono ko ɗo wi keng ko keng e kenketi keng haray ko ɗum ɗon ɓuuri sellude e hoore ko on tigi waɗi ɗon wo ka yonugol no yona kono noon ka welgol fii e ka sellugol ko tokkugol ngol ko ɗum ɗon ɓuuri sellude haala ɗuuɗu kano toon hakkude walla mo jinngam ɓe laawi ɗi fof mo ɓe innayi ɗo o faɓu du ɗum ɗa oɗa fa atimmu ko ɗum ɗo albina o e ɗum ɗo jogii haala buy kono komi wol ɗo ko hulasa on ko ɗum ɗo ɓuuri sellude ko wonde on tigi ko tawɗa almami on no juulude ko anni ko ɗum woni fuɗɗode julde ma nde wona ka calɗi fuɗɗoroyte ko ka bindere si almami salmini noon tokka ɗon wawa siko antu wonno e juulude feere continue julde ma nde hande gasa landal ɗimmal ngal ko honno wonno wala jokkodirgol chaffe e witiri waɗugol witiri manana chaffe e witiri waɗugol witiri darɗe tati jokkidirade daro hadis wonɗo ko sahih muslim nelaɗum sallah sallama awtara bi 3 raka'ati falam yajlis illa fi akhirihinna nelaɗo waɗiri witiri darɗe tati jokkodirɗe o jooɗaaki sina ka sakkitiinde hadis o ino selli kamansinanama ko sahih muslim bal huwa muttafaqun ala sihhatihi nelaɗo ari kadi o waɗiri witiri darɗe joyi ko hunde sellude no sella waɗira witiri darde wotere ɓay witiri ko fuuja sella ka waɗira witiri on darde wotere salmina chafi on ko feere witiri on waɗa darde wotere no sella ka waɗira witiri darde tati no wini noon haray ɗon siko witiri ko darde tati falɗa wadde wona ya jooɗo sina ka sakkitinde to sella waɗira witiri on darde joyi si a waɗiri witiri on darde joyi ɗo haray ko fof ko ya jokkinirɗe joyi noon ha ka jooɓere jooɗɗa ɗon tayoɗa salmina joni noon sa faala jilde safi on e witiri on e nder salminago woto ɗa wawi juulugol darɗe ɗiɗi jooɗoɗa tayyoɗa immoɗa adda darde hara salminali immoɗa adda darde tayoɗa salminano ɗo noon ɓe jiiɓi ɓe yeddodiri est ce que ɗeɗa ɗiɗi ko ɗe woni chafi ko ndeɗa woni witiri kaɗo no fof ko konti witiri kono siko darɗe joyi waɗɗa kono a naɓi ha ka nayyi a jooɗike a tayike a salminali a immike addi jowaɓere nden a tayike noon a salmini ɗeɗa nayyi ko ɗe chafi jowaɓere nde woni witiri ka ɓay ko salminago woto ko ɗum no foppo wiyete witiri almimu nelaɗo waɗiri ɗiɗo fof
sawa ange wi ɗum ɗa ko shafi ɗum ɗa ko witiri ma en wi foppe mum ko witiri kono hino sella mo waɗiri noon hara en laala e muɗum wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al amin naam koɗo metti wolde عليك وقت